gituma umwinjyane wabaye, cyo gituma y'amacakubiri arimo, cyo gituma n'ingota zinjiye mu nzu abantu barimo bicana. Yari umunyacakubiri kurenza amaparti politiki. Yari uwa mbere muri mukugwana gucya muvuze za Gumino na za Kagarana n'izindi siriya muzamuvuga hanze. Mugashamirana mukaja guhwe mukagwana bigati twigwana bona bakagara n'abandi bijya byose bizavugwa hanze. Timubizi hari umubembe wacu mu mibunda mu kazi rimwe yamafata igitaka arakirya aravuga ngo ni bene isi, ngo isi ni yawe, ngo amararapfa ni hari yitwa hari yarapfuye. Yafashe igitaka mu kazi rimwe arakirya aravuga ngo nibo bene isi, ayirambitswemo yarapfuye. Bwira mugenzi wangu ihanganira urugamba, mwihanganira urugamba. Imibabaro iremewe mwambaye umubiri, tahantu wohungira umubabaro ntibibaho. Taho wambaye uwo mubiri uzobabara. Ari giterane gihari cy'ibyago ko muragitegura se? Hani kabera hano hani wacu kabera baza baririmba babegereza urufu, bakaza bakajana umwe abandi bagasigara baririmba bashima Imana mu rufu. YouTube cyano buri umuntu wese cyano, abagore bose za cyano, abagore banyu uyu wacu yatubwiye ngo umugore we afite cyano. Kandi bakunze cyano, bakunze YouTube, TikTok kuva nabaho kwisi. Hari umunyakenya wambamagaye mu gitondo kare ninje kuri TikTok. Yewe nje kuri TikTok yige ja kuri TikTok nkubwira amakuru yabaye kamera gukikamikunanira. Nawe ndi woroshe kugenda nawe mu kuguru ni ngaho ari handitseho ngo go. Amashi menshi cyane ku Mana, amashi menshi kubw'ijambo ry'Imana. Kubera impamvu z'umwanya reka nsome mvugaho gatoya amagambo ngabiri cyangwa atatu singirize abavandimwe. Dambura Bibiliya kwize twarasomye nijoro Rusi igice cya mbere umurongo wa 14 imirongo 2 gusa cyangwa 3, hanyuma turangirize mu Tesalonike ibice 5 umurongo wa 18 zabikomerezaho ejo nimbona. Hanyuma duheze umushitsi uvuye kuri Rusi igice cya mbere umurongo wa 14. Rusi igice cya mbere umurongo wa 14. Bibiliya iravuze ngo barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaha akaramata. Orupa asoma nyirabukwe ngo batandukane, Rusi we amuhoraho akaramata. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Naomi aramubwira ngo ndore mukamugabo wawe asubiyeyo, asubiye mu bwoko bwabo, asubiye no ku Mana yabo. Asubiye mu bwoko bwabo, asubiye no ku Mana yabo. Nawe ge Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya,
kandi aho uzarara ariho nzarara. Aha. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Aha. imana yawe niyo izaba imana yanjye. Aha. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Aha. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Aha. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rangirizaho ngaho, rangirizaho mu Batesalonike ibice 5 umurongo wa 16 kugeza ku 18. Tesalonike ba mbere Yego. bice 5 no kuri 15. Kuri 15. Kuri 16. 15 ni sawa. Mwishime iteka. Bibiliya iravuze ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, Aha. mu bibaho byose muhore mushima, Aha. kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Arakoze mwene data, Imana imumugisha. Ndashima Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye uyu mugoroba wo kuba hano hantu. Imana yabikoze, ibikoreye mu bera bayo, ishimwe kandi ishigwe hejuru. Sema amen. Ndashima ku bantu bose babonetse uyu munsi, abo twabanye nijoro nabongeye kugaruka. Yesu mu ijuru abaha umugisha mwinshi. Ndabishimiye kubabona, abayumbe, abavuga butumwa, bene data bari hano, abantu benshi bakunda kuja mu rugendo. Ndabona abantu bose barino, abarino bakamusore n'abagwereka n'abaruboneka nibo ba mbere kugenda. Sibo ba mbere kugenda, none bose bari hano, abantu bose bari no ku kiruhuko. Imana ibaho umugisha. Abayumbe Yesu abaho umugisha. Perezida wa Kasarani, abayumbe bani wacu Kibinda, Imana ibaho umugisha. Perezida wa Nairobi Patro, Imana ibaho umugisha mwinshi. Murakaze neza. Ikiyumbe ndakishimiye cyane. Yesu abaho umugisha. Sema amen. Vuga ngo amen. Abaririmbyi bene data ndutira Imana imumugisha mwinshi. Mwagize neza kose. Nishimiye abapastori, abashumba, ababishop, abaposo, abarevera, abapasteri, ndababona bose. Imana mu ijuru bamugisha. Nishimiye kubabona hano. Mwagize neza. Sema amen. Yesu abaho umugisha mwinshi. Murabereye muri iki gitaramo. Murabereye kasi. Iyi picha ejo muzose mugaruke. Muraberewe kasi kuba hano hano. Yesu abagire neza. Nishimiye kubana n'umuryango wadutumiye, bene data Kwizera na Kiyobe Bosco. Muve hasi tubakomera amashimeshi. Ndora abantu barimo baduhuza ba hostings igiterane. Bene data bavandimwe, Imana ibagire neza kubw'igiterane, igitekerezo cyiza cyo kugira ngo twumva aya magambo y'Imana. Yesu abaho umugisha. Muvuze ubutumwa, mutangiye urugo neza. Yesu abagire neza. Nicare hasi turabashimiye cyane. Shimiye komite irimo itegura igiterane. Bene data bahagarariwe abayobozi, muve hasi gira tubakomera amashi. Aba nibo twavuganye. Ndabashimiye cyane. Yesu abaho umugisha. Mwagize neza bikomeye kugira ngo mudutegurire ibintu byiza nkibi. Ibi ngibi bizogumiza gutegurwa. Hari umuntu umwe wambamagaye ejo bundi arambwira ngo si ibi byateye muri Kenya ni biki. Ndababwira ngo si bibi, yo bita byose byobaye bene ibi. Abantu boki tahopfuye, iyo bari bene ibi nta hopfu. Namubwira ati gusa so tuboneraho uburyo tuganira n'abantu. Sema amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mwabikoze neza. Shimiye abashitsi batumiwe muri iki giterane turi kumwe. Ndashimira mwene data uvuye kuvuga ijambo ry'Imana Guyereka, Evangeliste Guyereka. Imana imumugisha. Ndishimye cyane. Aba bombi ni barumuna banje we na Kofi. Ba mama baravuka, ba mama wacu baravuka. Ko turi batatu twese ba mama baravuka. Nsinzi ukuntu babihuje. Nanje naraye mbitekereje nijoro dusanga twese ni bamwe. Avukana ko ari batatu. Ndashima Imana kubwa Guyereka na Kofi. Imana ibaho umugisha. Ni barumuna banje. Nishimiye cyane
ko Imana irimo ibakoresha. Imana ibagirire neza rwose. Nishimiye rwose kubana nabo kuva nijoro kugeza ejo turi kumwe nabo. Barabwiriza neza. Nibo bakiri bato. Ahubwo nazamuga ngo ari bazobwiriza ejo. Nanje nje mu bindi. Ko barabikora neza. Kandi bakabikora babi fitinze. Donge gukora neza ubirimo neza. Nta kintu cyiza nk'ubuhamya. Gira mugenzi wangu nk'ubuhamya. Nta mwambaro uruta ubuhamya. Nta costume iruta ubuhamya. Nta n'igitenge kirusha ubuhamya. Ntacyo. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha mwinshi. Sozereza kuri ano magambo. Dutegura kino giterane nashizweho umutima ku mutima wanjye, nashizweho ijambo ryitwa urukundo. Ari mperuka mu Rwanda ndarubona. Uzi ko abantu bose iyo bari abandi baza bakundana cyane. Nari Rwanda nama mbona bose baraserutse. Sinamenye iyo baserutse. Bona babacu bose buvuye. Ngo babimenye ko ndi hano bose bamabaye. Amaze turabego. Nuko twari wabandi ariko twari tuberewe. Bari tuberewe bikomeye. None bose ko ndababona hano. Imana yo mu ijuru umugisha. Nawe ndi woroshe kugenda. Nawe mu kuguru ni ngaho ari handitseho ngo go. Abacu bari kugenda cyane. Shigwa ku mutima ijambo ryitwa urukundo. Nitegereje nsanga urukundo rwarashize. Urukundo ruraka. Abantu bashize barakamukiye. Nijoro nigo twaganiriyeho. Ashaka kuvuga ijambo rimwe gusa mu rukundo. Nijoro twaganiriye urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu nk'impano. Urukundo rugaragara, urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo Yesu nk'impano, gift. Urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo nka gift. Urukundo rutuzanira ubugingo. Sema amen. Hari inkundo nyinshi abantu bakunze cyano, bakunze YouTube, TikTok. Niti TikTok. Kuva nabaho kwisi. Hari umunyakenya wampamagaye mu gitondo. Kare. Niwo wamzukije mvuye hano. Twavuye hano saa 10. Sizeri nihekeye gucya abarampamagaye. Ninje kuri TikTok. Yewe nje kuri TikTok kige. Ja kuri TikTok nkubwira amakuru yabaye. Sizeri we kera yarayo. Ariko nasanze yazambwira ibintu byisa biriho kugira ngo tubashe kubimenya. Isi mwene data yaravuze itorero ko rirashira ngo isibeho. Isi kirashaka ngo itware itorero. Dufite abanyetorero barimo batwagwa n'isi. Itorero rikabashiramo. Urukundo rugashira ngo gukunda Imana. Sema amen. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Itorero rikarangira mu bantu. Nijoro tuganira itorero ni ikintu gikomeye giteye ubwoba. Iyo ukoze ku itorero ukoze ku muhunda w'icumu, ubukoze mu muhindo w'icumu aba barumva gukubita umugeri mu icumu. Iyo ukoze ku itorero ry'Imana, itorero rizari kogwaho. Ariko mwebwe ko murakora ku itorero mukarituka. Yesu Kristo Imana kubw'urukundo yakunze abari mu isi cyane, batunyitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Timukagire ngo ningo gutanga izino. Imana ndiyoheba itorero yararitangiye Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Vuga ngo amen. Urukundo iyo rukamye mu muntu, urukundo iyo rushize, urukundo n'imbaraga
n'imbaraga ziduhesha gusingira Kristo nka gift iduha ubugingo. Twaganira urukundo rw'Imana ko ari imbaraga ziduhindura, zitumara akamero k'umuntu, zitumara icyo gufata umubiri w'igihwayiwayi w'igihe gito, bitumara kugwanira ubutaka. Nageze nyanza nibutse umuntu ejo bundi, hari umubembe wacu mu mibunda mu kazi rimwe, yamafata igitaka arakirya, aravuga ngo ni bene isi, ngo isi ni yawe, ngo mararapfa ni hari, yitwa hari yarapfuye, yitwaga hari sima, uriya n'uyu wacu. Yafashe igitaka mu kazi rimwe arakirya, aravuga ngo ngo nibo bene isi, ayirambitswemo yarapfuye. Dufite abantu bakunze isi kaho ari yabo, yamarika batupa izikuruka ngo kujya kukuruka ngo kujya uruzi ruzaruruka ibyo gwatwaye. Ariko urukundo rw'Imana iyo rugeze mu muntu ruzarukamura isi igashira muri we, isi karangira. Bibiri iravuga ngo intumwa kubera urukundo rwa Kristo rwari rubuzi ngo ntibari bakwiriye ko bayibamo. Isi ndibanzi yababagamo nabo ntibayibagamo, bari baba mu ijuru kubw'urukundo rwa Kristo. Sema amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Imbaraga z'urukundo ziza zimara isi muri twebwe zikaduhindura. Imbaraga z'urukundo rwa Kristo ruzari ruri guhindurira nationalite, ukaba utakitwa umukongomani, ukaba utakitwa umunyamurenge, ukaba utakitwa umunyafurika, ukaba umwana w'Imana. Urukundo rwa Kristo ruzari guhindura umwana w'Imana. Twese cyubahiro. Haleluya. Asifiwe Yesu. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Muririmbye yaravye ngo rurampata. Ururirimbe n'umwanditsi yaravyanditse igice cya 5 Abakorinto. Aravuga ngo rurampata. Ruzarumpata. Bibiliya niko ivuga. Ibice 5:14. Avuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Ngo kuko rutwemeza yuko uwadupfiriye ari umwe, kubw'uwo wadupfiriye ngo twese twarapfuye. Sema amen. Uzarukubwira ngo warapfuye ndukiba mwisi. Sema amen. Ariko dufite abantu bari mwisi ukazugira ngo none ni yabo barayire. Arahagarara kwisi, arahagarara kubishira. Ubundi uburyo bwiza bw'umuntu gupesa cyangwa guhitamo, ahitamo ikidashira. Twebwe duhitamo ibishira akaba ari byo duhagararaho tugashingaho imizi. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibindi byose bizoshira, uhanura kuzoshira, iby'ubwenge bizoshira, isi izashira, uyu mubiri uzashira, ibi byose mubona bizashira, ariko ikizagumaho ni urukundo rw'Imana. Twese cyubahiro. Haleluya. Urukundo rw'Imana ndetse ruzahoraho iteka ryose. Ibindi byose bizarangira, ariko urukundo ruzagumaho. Urukundo rw'Imana ruzogumaho. Icyo gituma umwinjyane wabaye, icyo gituma y'amacakubiri arimo, icyo gituma n'ingota zinjiye mu nzu abantu barimo bicana, no kubura urukundo. Urukundo ni imbaraga z'Imana ziguhindura. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Bibiliya izitubwira Yohana, umwigishwa witwa Yohana, barabana namwiswe ngo Yohana mpendwa, Yohana ukundwa, ngo yabaga mu gituza cya Kristo. Yari umuntu w'amacakubiri kurenza mwebwe, yari umunyacakubiri kurenza amaparti politiki. Yari uwa mbere muri mukugwana gutya muvuze za Gumino na za Kagarana n'izindi siriya muzamuvuga hanze, mugashamirana mukaja guhwe, mukagwana bigatiwe. Twigwana n'abakagara n'abandi biga byose bizavugwa hanze. Timubizi se
timubizi umuntu wagiraga amacakubiri arenze biteye ubwoba ni Yohana niwe wavuze ngo Imana nimanure ngo inkuba imanure umuriro ngo imara abantu ariko Yohana niwe wanditse urukundo muri Bibiliya kurenza abandi amaze kwegerana na Kristo amaze gusingira urukundo rwa Kristo sema amen vuga ngo amen subira ngo amen amaze gusingira urukundo rwa Kristo abantu bose Yohana avuga urukundo aravuga ngo udakunda ndazi Imana umuntu udakunda wese ndazi Imana udakunda kabu ndazi Imana umuntu udakunda kabuye wa data ndazi Imana witere mugire gute mukore ugwango n'ishari n'inzangano niba bituye muri mwebwe ndagukunda Imana kuba muri mwe sema amen vuga ngo amen subira ngo amen yaravuze ngo wasawe n'Imana ntazakora ntakora icyaha tibishoboka sema amen imbaraga z'urukundo niziguhindura bwira mugenzi wangu akira urukundo yeme ni mwakira urukundo rw'Imana ruguhindure Oropa yabuze urukundo rwo gukunda nyirabukwe aramusiga aragenda yananirwa guhinduka Oropa yamaguma mu Moabu kuva atangiye kubana na Naomi kugeza atashe ikintu cyari cyarananiye na Oropa kurekura yari yarashatswe kwa Naomi yari yarashatswe ku Bayuda yari yarashatswe neza mu Baheburayo aba bamwe hagati arabakorera naho azavuga ngo abo bakazana biwe nibo bambere gukiranuka ku bagabo babo bakoreye abagabo babo bitabaho birenze urugero bakorera Naomi neza birenze arababwira ngo Uwiteka Imana izabitura ibyo mwakoreye abagabo babo n'ibyo mwankoreye sema amen bivuga ngo barakiranutse mu buzima busanzwe dufite abantu bakiranuka mu buzima busanzwe ariko ibya Kristo byarakunaniye sema amen vuga ngo amen subira ngo amen Oropa ananirwa guheba igihugu cyabo Oropa yanga kuva yamaguma abamubisi ananirwa kuva ku izima ananirwa guheba sebine ananirwa kuva mu murara mwene data yavuze ngo mu ijuru tuzinjirana amatayito tituzaninjirana imirara tituzaninjirana ifaranga oya mu ijuru tuzinjizwayo no kwezwa umutima ukiranutse sema amen umutima ukiranutse amaraso ya Kristo ababari wabayimera Kristo nibo bazinjira ndamwiza ndamurebure ndamugufi ntawari ufite abantu benshi ntawari ufite abafana ibyo ndibirimo kuja mu ijuru ndiyaba mwizi ndabaza bashorerana ari babiri ntibiba twese tuzisanga imbere y'Imana imbere y'intebe y'Imana isumba byose sema amen vuga ngo amen subira ngo amen nakira urukundo rw'Imana rubahindure icyanyuma ndangiriza arico cyuyu munsi nateguye ejo nzokomerezaho nimbona umwana urukundo rwa Kristo ni indahiro urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu ni indahiro n'imbaraga ndahandi tuzo turahirira gukurikira Yesu kubana na Kristo ndahandi uzukorera amasezerano igihango uburyo tuba duhana igihango na Kristo si ukumenya kuvuga oya ni urukundo sema amen vuga ngo amen subira ngo amen haleluya igihango cy'abana b'Imana n'urukundo
Paulo yandikira abakorinti 8 arababwira ngo niki cyatandukanye n'urukundo rwa Kristo. Sema amen. Niki kizantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki cyangura mu rukundo rwa Kristo? Niki cyangura muri Kristo Yesu? Araheraho aravuga ngo ninde wantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo se n'ivyago, n'amakuba, n'inzara, n'ubukene, n'ukwambara ubusa, n'ugupfusha, n'ukubura igihugu, n'ukubura igihugu, n'ukuba impunzi. Niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki cyankura kuri Kristo Yesu? Sema amen. Vuga ngo amen. Mwanditsi wa Zaburi wa 15 umurongo wa 4 Beya yaravuze aravuga ngo umuntu werekera Isiyoni, werekera mu rurembo Siyoni, werekera mu ihema ry'Imana. Yaravuze aravuga ngo ico yarahiriye ngo nubwo cyo mugirira nabi ngo ntazivuguruza, tazahindukira. Niki cyo tumudahindukira? N'imbaraga z'urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo iyo guzuye mu muntu, iyo guzuye umutima, iyo guzuye ubugingo, iyo guzuye muri we. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Paulo yabuze urukundo rwa Kristo. Iwe aravuga ngo kubera gukunda Kristo ngo yafashe urupfu rwa Kristo ngo azarugendana mu mubiri we ngo iminsi yose, ngo kugira ngo ubugingo bwa Kristo ngo nabwo bwerekanirwe mu mubiri we. Sema amen. Vuga ngo amen. Imbaraga z'Imana, imbaraga za Kristo zerekanirwe muri we. Yafashe Kristo ndazasiba kwikorera urupfu rwe, ndazasiba kugendana urupfu rwa Kristo kugira ngo iwe ntaboneke ejo n'ababibabwiye, kugira ngo iwe ashire habeho Kristo muri we, agendana urupfu rwa Kristo ngo agendana n'inkovu ze mu mubiri we, ngo kugira ngo imbaraga z'Imana zerekanirwe muri we. Sema amen. Urukundo rwa Kristo nigwo ruzarutuma tudahindukira ngo tuva nubwo twohura n'intambara, nubwo wogeragezwa. Sema amen. Ejo twarabivuze ngo urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose, ngo urukundo ntirutekereza ikibi ku muntu. Sema amen. Ariko urukundo ruzogumaho. Asifiwe Mwokozi. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Urukundo nigwo rwatumye intumwa zose zemera gukekwa, zari zifite bene uyu mubiri, bakaza bazana intorezo bakayikeka. Akavuga ngo urukundo nabonanye Kristo, urukundo nakunze Kristo, ntacyo ndandukanya nacyo. Rusi, iki gitabo cya Rusi kibamwe amagambo 3, kibamwe urukundo, kikabamwe ibyago, kikabamwe gusana inzu ya Naomi. Avuga uburyo yakunze Naomi, aramubwira ngo urukundo ngukunze. Sema amen. Hallelujah. Singitinya ibyago. Biravuga ngo abafite ibyo baratinyutse ngo ntibagira ubwoba. Urukundo ngo tirugira ubwoba. Abagira ubwoba bose n'abatagira urukundo baza basubira inyuma. Sema amen. Mwanditsi niko yavuze ngo mu rukundo ntiyaba mwugo, ngo ruzaruma rugo. Urukundo rwa Kristo ntiyaba mwugo, ruzaruma rugo. Ngo baza batinyuka urupfu, baza batinyuka ibyago byose bakaba ku rugamba. Sema amen. Bira mugenzi wangu ihanganira urugamba, kuko urukundo rwo gukunda Kristo nihanganira urugamba. Sema amen. Vuga ngo amen. Ariko munaniwe kwihanganira urugamba, kamera gukikamikunanira. Irijisho rya kamera ikamikunanira kwihanganira urugamba. Kubona amafaranga ya YouTube byabananiye kwihanganira urugamba. YouTube cyano, buri umuntu wese cyano, abagore bose za cyano, abagore banyu uyu wacu yatubwiye ngo umugore we afite cyano.
urukundo rwa Kristo ruza rutuma reve wihanganira imibabaro yose. Intumwa zihanganira umubabaro kubera gukunda Kristo. Kubera gukunda Kristo ukihanganira inzara, mwihanganira inzara, mwihanganira ubuhunzi. Sema amen. Sema amen. Mwihanganira ubuhunzi bavandimwe. Kubera gukunda Kristo abakunda Imana bose bamenywa nayo. Abakunda Imana bose bemera kubabazwa. Paulo niko yavuze, aravuga ngo mufate gusa ubugingo bwanyu ngo mubibitse umuremyi, ngo hanyuma ngo mugumise mukorera Imana mu mibabaro. Imibabaro iremewe mwambaye umubiri. Tahantu wohungira umubabaro ntibibaho. Taho wambaye uwo mubiri, uwo mubiri uzobabara. Uwo mubiri uzobabara. Abakunda Imana bazabitsa umuremyi ubugingo bwabo, ngo barangiza ngo bakagumiza bakaba mu mibabaro. Ngo babazwe uko Imana ibishaka, babitse umuremyi wabo ubugingo bwabo. Sema amen. Sema amen. Uko Imana yabishatse, yashatse ko mu isi habaho kwishima no kubabara. Gushima Imana rero kuboneka mu bantu buzuye urukundo. Sema amen. Zambona muduhamagara gusa ngo dushime Imana ku byiza mwabona, ariko sindabona umuntu uhamagara ngo nimuze dushime Imana ku byago. Ariwo mwarimo aco giterane mwarimo kibamo, ari giterane gihari cy'ibyago ko muragitegura se? Tabo kizamo tawo gitegura ariho, tawo gitegura ariho, ariko abakizamo barahari. Gushima Imana si mu byiza gusa. Irango ryo gushima Imana nijoro narabwiye ngo ni igihugu tubanamwo n'Imana. Aho niho tubana nayo tugacana ibyo mwaramutse ni mu mashimwe. Imana iba mu mashimwe yayo. Imana ibinyejuru bituye mu ijuru bihora bishima bihimba iminsi yose. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Ishimwe ry'abakunda Imana, gushima Imana si mu byiza gusa. Abashima Imana bashima Imana iminsi yose, ibihe byose, mu byiza no mu bibi. Gushima Imana ntikuba singabana bahawe imbombo oya. Gushima Imana n'ubuzima. Sema amen. Vuga ngo amen. N'ubuzima bwo muri Kristo Yesu, bw'urukundo bwo gukunda Kristo. Muri ivyo yaravuze ngo nintumigwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo. Azashima Imana yegereje urufu. Hani kabera hano hani wacu kabera baza baririmba babegereza urufu, bakaza bakajana umwe abandi bagasigara baririmba. Bashima Imana mu rufu, bahimbaza Imana mu rufu. Intumwa zakaza zishima Imana mu rufu, bakaza bishimira urufu, bakaza bishimira gupfa. Paulo yaravuze ngo ageze mu rugabangabo ngo gupfa no kubaho biraresha, ni bimwe birangana. Kubw'urukundo rwa Kristo yaravuze ngo nimfa nzabasaza umwami wanje kandi ningumaho nagumiza nigwizirize. Nimwebwe fasha kugira ngo ngwiza amaka. Sema amen. Urukundo nigwo ruzarutuma dushima Imana mu bibi no mu byiza. Igituma tutagira ishimwe ry'Imana, urukundo rw'Imana ntabwo guzuye. Sema amen. Cyo gituma bahabakuki, nico gituma ba Paulo baza babwira Abaroma ngo nimwishime no mu nzara no mu gupfusha mushima Imana. Iyo yashimye Imana, Dawudi yashimye Imana. Dawudi yapfushije umwana yinjira mu rusengero ayimbaza Imana, ariko twebwe turi mu gupfusha tukinjira mu nzu. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, mwakira urukundo rw'Imana. Mukunda Imana kugeza kugufa, mukunda Imana muyikomeze, mwihanganire ibitugerageza, mwihanganire, mushingirize tuzotaha, mushingirize tuzova muri ubuzima, mushingirize tuzinjira mu ijuru. Mwene data yavuze ngo nyirinzu azakinga, niko kuri kabisa. Mureke dukunda Imana
tuzinjire mu bwami bwo mu ijuru. Imana imuha umugisha. Murakoze cyane.